F'dawn iż-żminijiet għandna niftakru fl-importanza tal-valuri, fis-solidarjetà, fil-paċi u fil-ġustizzja. Dan kien il-messaġġ li waslet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola f'jum il-miliet fejn appellat sabiex nuru solidarjetà ma' dawk l-aktar vulnerabbli, dawk li jinsabu weħidhom, kif ukoll ma' dawk li qed jiġġieldu l-battalja kontinwa fl-Ukrajna. This is a time of the year when we are reminded of the importance of the values that bind us together. The values that Europe shares and that underpin all we do. Of the need to build the solidarity that Europe rests on. Solidarity with the vulnerable, the lonely, the forgotten and the ignored. Solidarity between member states. Solidarity with those fighting in Ukraine, those jailed in Belarus, those on the streets of Iran. Fil-messaġġ tagħha Roberta Metsola saħqet fuq l-importanza li jkollna l-paċi fid-dinja fejn qalet li l-ħidma għal paċi fl-Ukrajna għandha tkompli. Of the need to find peace. Peace within ourselves. Peace with one another. Peace on our continent. Europe's push for peace in Ukraine will continue, and it must be a peace with liberty, with dignity, and with accountability. Hija ċċennat fuq l-importanza li jkollna t-tama fina nfusna fl-Ewropa u fil-futur sabiex tinżamm l-għaqda bejn il-pajjiżi. Roberta Metsola qalet li l-Ewropa trid tkompli tibgħat messaġġi ta' unità mimlija b'tama kif ukoll imħabba.